akcenat stomaku, jutro smo videli kombinaciju za cijelo tijelo, danas dajemo akcenat trupu. Ajmo lagano, devojke, da se namjestimo, da počnemo. Krećemo iz potpuno ležećeg položaja opušteno i krećemo gore, hop, lagano vraćamo. I još, zgrčimo kolena, zadržimo, malo vratimo. Gore nam je izdah, dole udar, trudimo se da istrajemo u pokretu, još samo 2. I poslednji, lagano završi, spusti se dole, okrećemo se na bok, malo noge ukoso, izvlačim ruku u uzručenje, tu smo, krećemo lagano, hop, i vraćamo. Izdah i udah, malo teža kombinacija danas, da aktiviramo tijelo, da se razdrmamo posle ovih praznika, još samo 2. I poslednji, ostani u položaju, vrati ruku, popravite u položaj, ide lakac ka kuku i krećemo. Odižem se, oslanjam se na ruku koja je do poda, krećem lagano, aktiviramo struk, pa još sam. 4, 3, samo 2 i poslednji. Mora i druga strana, sve što radi jedna, lagano ćemo se okrenuti, zamenimo noge, tu smo. Popravljamo položaj, ruka je tu i krećemo. Ajmo, hop, i vratimo. Hop, i još. 4. Sa ovim ćemo da izgorimo sve ove kalorije što smo nagomilali tokom svih ovih